بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري يمفون أو مباهدك الله سبحانه وتعالى يسوع توترين البصير يسوع العليم أو مباهدكم دي البصير من اسمفulhu معنى الكريمة إكلام يهريها كم بلوا وديك بوماي هريها كم ودي بود إنمه كم देखे दिनवड़ी के घुमाई अदि इकलाम के हिकमे बनता कमाई इल्मों के मजबूरी कम शामिल हुए दबाक निवतन में शेफला ईमान व मीहा वान जिहेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना बावा लब्बा फवा इकलाम के शरीयत के इल्मों बसीरत हासिल कुफामिया देखमाने की एना के बुद्धि एना लिबिदे लिखोदा इल्महा इल्माई हुनरते ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही अलीगा अमी उजाला कुफावा इल्मे कम गए नादन जे अब मरेरे स्वाह बोले मीहा पिटम में बुद्धि को तुम मतिवेरी मीहे कम कबूल करोनस ए बुद्धि की तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही असर कुरान में वही के जरिए आएंगे बुद्धि उजाला नुकुरान में एना की हकीकत का जाहिर ई नीह का जहालत का दिवेने मती दरजे एना रब्बु नेमु रब्ब अदा पुरंजे हक़ुते नेमु रब्बु एना उर्मट्ट का बावाले वहीगे हिदायत का असर एना भीत फोरा मने तुम ई एम्मे बोड जहालत की एना रब्बु एने ने एमा वही के जरिया मीहा इल्मोरे कबनी मीहा तजुर्बा में गुतुगा एना दुनियावी गुतुग दुखरावी गुतुम बिस्तादा और कंका में हासिल वे गिंदानी वही के नूर एना के हिंग अली कुफ तुम गवार और बड़े फाह कंडी वही के तालीमात इंसान इक्तिबावी व दुनिया के में इंसान और खुदमत फा मसरत बारगद मीहा बलिकश मीहा गमच्छ गदवे गन्ना कोई एक तेरेन बारगद गौमुत बलिकशी गौमत व मच्छ नुफूस फोरवा एबामे हम बेनुवा कंतत हुरिया कमिस हुरिया कमकास एबामे हम तोले मुंदा मंसर अवमन मिफेन मी हकीकत का अनिया के असर दुनिया के इंसानों मजबूर एबामे हम मच्छ कुफरोगे कौमत व गाहुलवरी इबामे उनके बातिल अक़ीदात इंसान उम्मत इल्ज़ाम को इबामे गातों कोशा के मशा हदाफा वदई निज़ाम तक उम्मत इंसान मजबूर को एगो तो इंसान में कौम तो फित्तु मट्टका एक ही गुत्ते को इंसान अन्ना दति को इंसान में तो तफाक फियोर तंग अड़ो मिदनी भी वही के जरिया इंसान इत्तिबाए फवात वही के इल्म इबामे हासिल को फवान मनवते वही के हिदायत में लिफाना हम इब्लिस इंसान का अनियावरी नुआ हम इब्लिस का को अनियावरी कम का अमल नुहिगा को मैं का देते रहेगा इस अमल पर मुदानी आदिल इंसाफ गोसुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला इला वर्तो को नबावाले में मतवरी शरीयत के हिदायत में तेरे मुरिया पर ऐसी का मुद्दा एरो कौमत का में आदिल इंसाफ लिफावान अदी कौमत का दिनोले मुद्दा एम्मे हारायतु नबस आदिल इंसाफ दिलगंदा आदिल इंसाफ की अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले विच एकलांगे रसूल बेको ना नबी बेकनु मेगरी प्रभा की कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही पर लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुम अल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त नम कशर तिमर अस्कलांगे रसूल बेकनु फोनो वीवे लक़द अरसलना रुसुलना इला रसूल बेकनु फोरम बिल बय्यिनात फाल वगेंबा हेकितका अदि हेकिता बेतोर व अंज़लना मअहुम अल किताब वल मीज़ान अदि इबामे होन्ना एक बे रसूल बेकनु एकति मंग इला बे फोरम एप्पल मच्छ बावा नेबी में फोताई
ميزان أي عدل إنصاف رسول تكاي حمد الله باوا لبا باوا للمقصد إكبات ليقوم الناس بالقسط نيستكو مدوغا عدل إنصاف قائم كرمت رسول بيكن فنبا إبيكن فتاي بينات أدي بيكن نايكو ميزان الله باوا لبي نيستكو مدوغا عدل إنصاف قائم كرمت إفو الله سبحانه وتعالى متنك باوالي تكتيك تريك بيان قرافة وأنزلنا الحديد أتما إله دغن باوالي الموري متاغا ذكر كفا نقطة مي عدل إنسان قائم كرمتكاي فتاي حجتاي برهاناي حكاي نيزان باوالبا එයා විදිහකින් දගඩු කලාගේ බාවාලෙන් විකන් එංගෙවි එංගෝමුගේ මුරාදකි මක්සදකි කොබත් عدل إنسافا دغدا ايبس كل ما جبت بارا ايبس كل ما جبت شكلني اغمنا علمورين بسوتو مغني باي ميهونكي حكاي برهانا حجتو ميهونගේ මච්ච අනියාවරුමයි මීහුගේ මච්ච නෆූස් තෝරෝමයි ඉබාවත තන්තතකුන් එක්කිවාවගේ නසේහ දිනීමා ඉර්ෂාද් දිනීමා විස්නා දිනීමා බය මීහුන් සීදාවේ බය මීහුන් කබූල් කුරේ එහි දෙබෑනු සීදා මම හිගම් පෂා වාදා නසේහතා ඉර්ෂාද් ගසෝ එන්නවස් කබූල් කුරන්ජේ හගීගතකි ඉන්සානු ගතනේක වාදා නසේහතා ඉර්ෂාදා විස්නා දිනමු අසර නුකුරා බය කුලේ එබෑමිහුන් සීදාවගෙන් වා මග lembu mattaka hameke nasihata irshada ko nufude ehmima hujjata burhana heki dakkagen sida nuwa miha den sida kurun jeheni daganu baaru ge menu kurun daganu maana ikumen alate ge waage nirmana ge baaru adinisa qaim ko mattaka ende asasi kame ei baare onan jeheni maana ki adinisa qaim kura paratu adinisa usultaka hamatakon ifara bima فرابا فراتن ادل انصاف کے مگر سیدھا کرے ورگ بار اتو ونجے ای بارو ہم ایوس نے کو رڈی کے کچھ نوا ای کیدن نے شرف ایک مگاوس کیدن گیان نے ایک مگاوس نی اساس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دیوا پر میرے دنیا کے وضعی نظام تو وا دیوا ٹیک کو تنفیذ میں نودا اساس ای مکہ کے قريشون كترين مخزوم عنها بأنهم بكم بلمو وكم كربلاعين إكم ليه أكله من النبي صلى الله عليه وسلم حكم كرب بما إكرب حكم تنفيذ نكربا إكم إهم غتك بدل كربا تو نبي صلى الله عليه وسلم ماريوغا دنوان نيه كامل تبيكن انتريك مشورة كرو بينهم بحكم كنسر كرب Enme sekelefan kurabbi faisala kurabbi niyay ke waaka dannawaaka emes dekalaka teriwade nugal den ebekulu hoddevi haakatto ewaaka dankam kerene ekelefan arevu ekelefan an aris dekal ekelefan an dobul folwa ebekelege paratu usheli jenama fasehan qabul quran kalbe egotum emihon egoni nabiya sallallahu alaihi wasallam emme dobul folwa sahabi bekalaki usama bin zaid radhiyallahu anhu أسامة عيد نبي صلى الله عليه وسلم كليفان بقاء زيد عيد نبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقطة جاهلي زمانه كوريغون تبني غسول ذلك لقطة بلغاغي مولو بيفول زيد فان زيد واهك كليفان وا كين قرآن ونانغري हमें किन सहाबी बेकल करेंगे बेकल ने नमफुल कुरान का जिक्र करेंगे मा बेकल की ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु إنما الإسلام شريعة باوانه مفروضة متبني غسول دارينن هدون الله منا كربه إمه حكم بني غس هنن سيكلك فانوه جاك كماي لوبي زيد غفانوه زيد غفانوه ذلكله أسامة رضي الله عنه تقول بيقول مانه كي آمك مسابه كنوم فدهارو بيقولوا إكلك فان دنيا دو كربي أهارو بيقولك فانو تيار كربا فوا لشكرك بريك بس उसामा लेके रेखे पान मुरफुला क्या करने का सता आशा रहा मेहमा एक माने एक पूरी इतने पान माँ दोषी लोआ हम उसामा करे माँ विवेक और विवाह में देखे करे पान वड़ा है नबी आसमारे विवाह धक्का है यही लोग विवेक लोग वड़ा है विवेक लोग वड़ा है
Nabiya sallallahu alaihi wasallam ariyuga mi angin mihaage an nokada veto waane gote denne vehindu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge moon fuge kula tagayyaru gendi hadis par atashqa fi hadd min hududillah Allah subhanahu wa ta'ala ge hadde cancel kuraw mattaka he kadekpa antiman kadekpa anuga ti shafaat terwani emmiu gaatu emmiu ge bas timang gaata genes timangna kadekpa na ek gaakam ge terenge shafaat ngedi cancel kuraw nge di onuban den kadekpa bayan kurave ummetan halak wedi sabab hadis kurav iswedi ummetan halak wedi ki soba hore ebam ge tere nikamechku koshaka ara pinawa haddu qaim kuran je pada koshak ko fikam gawanama aqamu alayhi alhad enihe kumacche ebam Allah shariatu ga haddu qaim kore enno sebam ge tere sharaf wariya epada koshak ko fikam gawanama emi du kolle ei emi iswedi ummetan halak ge soba ke adal insaf mistaqil kibaw den hadis kore Allah subhanahu wa ta'ala zaat ko gandeba hadis kore bi law anna Fatima bint Muhammad sariqat laqata'tu yadaha Muhammad gufaan ba darikabalum Fatima gufaan wakkan kore bias timang kade gufaan ekwana appulos kadu awsi emi ma quraish wangai dehe bangai nonnade ek kale gufaan e dor bandu kore bi mi aayini gotun gap lagin nonnade eke gufaan emme double follow adekefan duniya dukure birugen duniya ge hondagi hamekani darikamalaki Fatima radhiyallahu anha e huriya dardari tonna dardari kabol ekefan hayat pulwa duniya dukure bas ebe ekamana rakkam kurebe se ekamana appulos timankale efan kadulwan hadis kurebe mi adul insaf asas mehar monna diplomatic khasiyat ei armen shariat dabu kurachenu ena shariata khilaf wajikam gawan Purihan megmacce hamamaya adul insaf qaam kur usulati Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakwa ka usul ei avmen terega onna jehe names duniya guriya gomega smelu nek fenna nek liba hunnet emi mabadus mujtama toga jaha mansiba maqama matweri daraja ga ahulwari tanta ga hajjaro ke nutibe tanta hajjaro ke taashir 500 30 hukumta tanfis kur mudani kaum toge aada nikamadin enihun tibeni hukumta nimende enwas midenne vehin ni nizaman wadu nizam toge emme riti mishalaki michsaki makunu wa mi emme riti misal ei makunaki wa furage ebbenumaki ege asasi ebbenu men ei esorme shikara kurmattaka ja dalenge makunwa e wafurage inda tangola kodechenga si daluga jehijjiya wagutun eidi kala tangola koda baru god nagola dangecche mi daluga jehijjiya e nago swagutun awahan eidi dirwala enwes tangola bodu ecche jehijjiya me fuottala hada jehe god anefara nikumegen dan dia manaka sedakola baddana gene inna ya tuje wecchen ade meega jeheni ade kudikudich bodi decchi roje midale e fuotta namu dasda kiten waraka kaunutaka qawaitan hediyas awon men insanunge qabul kurumuge tere kami hamahama usul natiyam edana ka adul insaf nonna ei Allah ge shariatu hamatahu ikkibai maden adul insaf qaimul kure e loba izzati rahun mi aslu wahi ge zariya insan ikkibai insan je halat Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurabe duniya aniyagarikumga kuriyaddamun gos tafatu qawmutoga mudala mehuga furane geri gos mul duniya aniyagarikum furida hiduga alun nambura anekka adulgarikan duniya geresteni wahi ge zariya wahi ge shariat ku macce anekka sukun kore masan ei hadis qurabe tamla'ul ardu zulman bin aniyagarikum furigen dane وعدوانا ادي عداوه تلك مبك ادبك حقوتك اراغلو بين اكو فريگن دان مالكي اكم فطري عام وگن دان فوزمانس حتى ياتي اخي عيسى تمن كلم قال اخو عيسى عليه السلام فابا وداغت مدان دين فيملوها قسطا وعدلا دين بين عدل وركما هم كون فرا لبان انكا انسان وحي درغس غريبو Isa alaihissalam wadagen Allah subhanahu wa ta'ala ge shariat faisala kuram fetteima adul insaf duga qaim koremda bin aniyawarikum furigum gossawul padai Isa alaihissalam wadagen bimuga
adlu warikam qaim qurban alekkas e adlu warikam sawm bimuga barakan Allah labba e barakat sawm gaf bimuga ete gasgaha gehiga ala mewalas eta bayka fudeha ege saizu gotos boduwegenda e hadis ga bayan ga asave annar wetti kabila ga bayka fudenakam ein emmen hiyagen tibenakam ege matigondu gabas e bin adlu warikam furunema Allah bimuga baraka labba bimuga khairat tan Allah subhanahu wa ta'ala neredebba emben Allah Qur'an anga apani walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard rashuga ahul wari iman be taqwa wari wajjiya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard wa ilahu ibam majja odai bimu barakatuge dorkoltam huluga debba hoshi em insanu taqwa wari adlu wari wajjiya Allah subhanahu wa ta'ala e baraka ibam na fonuwane ibam tarwas ko debbaane ibam musali ko debbaane be saadega ehim faratake bacca barosaave e barosaave bacca algon men gabul kura hamataka usul taka algon men gabul kura aqida vikka ka nujehene algon men kamboy mulek makka ki dandume hede gawmennu dandume gonna tarennu embe Ibrahim alayhis salam ekale fanuge amikamalunna ekale fan darikalun Asmaaul Husna if sharaha dabba sekere fan dua kurbi ebanu hunne mewa rizqu debba Allah e dua wani ijab kuraba ed mewa embe ginetene makka etanati mewa edeterenu Allah subhanahu wa ta'ala baawale me shariat ge terin makka ya ghair muslimun kariu manapur Allah aykur ya ayyuhalladhina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إيه إمام الجميس تكونه هم كشور مشركون واقع كشوري إبادهم قبول كور عقيدة مثال آيات كبير كوش كمراد كي فينون مشركون لك نجس بيك نجس مراد كي حسي نجينو أي إبادهم قبول كور عقيدة شركوا عقيدة كي مردار عقيدة الله سبحانه وتعالى هم فرات البارك ekalaam nu farat algonko ekalaam nu farat kadira qurban ko ekalaam ge tarikal huwa kar bunu amikala islam din khilaf furiha aqida ta ki murdar aqida ke insan qabul kurun ge onwa fala yaqrabu al masjid al haram ba'da aamihim hada em ibamihum 100 harab fawqa hijra nu nahar fala yaqrabu al masjid al haram ba'da aamihim hada ibamihum 100 harab fawqa masjid al haram karin wach Makka fatah kore anga mege avana igmane ke kuri iya me Makka fatah kore beruga Makka agoshe kolo hennames Allah subhanahu wa ta'ala Makka fatah koraba e ahkam ta uterega mana kore bekame Makka gairu muslim kariyo makki emihum erasha ngaraw makki muslim baruda sarangama ऐसा पर एक मना करो एक नुक्ता है कि फला यक़रबु المسجد الحرام بعد عامهم هذا मियारफ हो गए मस्जिद हराम कारिन वच मक्का फतह करो मक्का को ताहिर कर एमी गदर मक्का सलामत करो वनीमा हुक्म अल्लाह बावाले मियारफ होगा उम्रा कर नमगे हज्जगुनम सेवेस्टन मक्का मुश्रिक वरागनवा फला यक़रबु المسجد الحرام بعد عامهم هذا दिल मिता में नुक्ता है कि अनेकावस इंसान आत्मको गन्नाने मेरकी गैर मुस्लिम मक्का अगर मना वेच्चिया एमियो व्यापारिया एमियो मतुल्ली में मालिक अदा तक आमदनी अनिवार्य चेक बिरोना एमदे इनको वालों के जवाब वइन खिफ्तुम आइदतन फसौफ युगनीकुम अल्लाहु मिन फضله इन शाअ तिबानुहुम फकीर कमका इक्तसादी को गन्नाने दतिकमक तिबानुहुम बिरुगन्न कम गवानम फसौफ युगनीकुम अल्लाहु मिन फضله फै अल्लाह एकलांग फضल वन करे कम तिबानुहुम मुसदी कुर्बान तरोस कुर्बान ए बिर गन्ना गनु जे ए अल्लाह बिरुवे तकवार एलाव एंगवी तीनिहा कमे कोफिकम गवानम अल्लाह एगे बदल एने देवा इन खिफ्तुम आयतन फसौफ युगनीकुम अल्लाह मिन फضله इन शाअ एकलांग इलाव कुर्बान एकलांग तिबानुहुम एकलांग फضल वन करे कम मुसदी कुर्बान हम ए शरीयत को उसूल की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंगे विगोतक एकमे तंबीज वगन दियो अधिक मुस्लिमों एमें गामिल उसूल तक आमत को मच्चे भरोसा वगन दिरुल फारिक गावस एहम फरात तक भरोसा वो सब आवगन में अकीदा है आवगन में गमो को रहमत का अच्छे विकारन जे हिसाब दिया मा दिन दुनिया के आवगन में दिरुल मुगब्बिस फायदा है नोना
e agumana puran faada e nonna negatuga dirulege em Isa alayhi salam wada anakkawas wahi ge zariyai mistakuge terega adul insa qam puran Isa puran hukum qurbani islami shariata Isa puran hukum qurbani islami shariata ki Qur'an ge hukum fulada be kale puran hukum qurum gendawa egitere hame kene kale puran verimiya ikhtiyar deifawa kamen ei gar muslim wadu jizi nagagen muslimunge baaru kasbe ebamen dirulu bakeme mudala emunge takech amam kan dige muslimunge terega gair muslimun dirulu ei islami shariat terega wa hukume enmes Isa alayhi salam wadage mi hukum hame kene emme ichaka kale fan kurkurbane mane ke hadis ko bayan me wayamaul jizya qabul kurave kale fan hutta laba en mane ke jizya qabul nukurave den eggotege haguramu kurane eggotege islam egotugo macce kale fan kuriya bada gannawani jizya digen tibe usul ke fan qabul nukurwane shariatu ke fan fawzaman wada ganno في القرآن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به أي إمام جليس تكون تباموا الله تقوى ورواش وآمنوا برسوله ليلا ورسوله تباموا إمام باش إمام جليس تكون مخاطب قرآن باقميوتي الله بريوتي واسي ادي الله ورسوله اتباعهم امام واش ايرو يؤتيكم كفلين من رحمته ايرو الله سبحانه وتعالى كلام رحمه اتباعنا ديغنا دبانه رحمه يتركو دبانه كلام امام تقوى وحي ذريعه ان حكم تو عبادتنا ويجعل لكم نورا تمشون به ادي كلام اتباعهم امام كمتيغا ايغوتي كمتيغا هيغمتكا اتباعنا نور دبانه enura ki wahi ge nur em idan wahi ge zariya iktiba wajja miya idani baatilu ge magash wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim tibamu egotegga kuriyadane magudakka de nur emani wahi ge hukum fulutage wahi ge alimage tibamu no allah dakwane allah taqwar rasul tibamu imam jikam gawana ade kala rahmatu deguna kala ge debwana te diwa itura kala ge debwana اما اي رحمته عليك انسانا كوريت ديوي ادي ويغفر لكم اتباعنا الله فاعف السواد والله غفور رحيم وكشر والله جينين فاعف السواد اوغا وتسكلا اي وحي ذريعه انسانا هيغتو كوريت ديوي اي انسانا بصيره حاصل وحكمتاي هنراي رنگلو هيو گوي انسانا دلگن وين چكي الله وحي اي نونيا اي وحي ذريعه نونيا انسانا رنگلو هيو بودي نوشنه eme lobe desidere ko mi wahiga insana doroima ena be hasil kuram beenuwa kankan ena hasil kurani waki hamay usul ena qabul ko geleno wahiya insana doroima ena hasil kuram beenuwa maqsad hasil kuram ena kofana komma kames mihunge taayud hodam beenu wima mihun rusumattaka haram kames kofa फैसा होदन बेनु में मक्कमस को फैसा होदन बेन रिबास काफा दुनियावी कमें हासिल कर बेन वजन एक अल्लाह बनलवा का हलाल मबुत बाटा हराम मबुत के रे इख्तियार कर ए वही के तालीमात के अदरुई इफरा बीमा मीस्तकु गरुहु होदमुगा मीस्तकु गरुहु होदमट्टक आयना फाफे का गरागन फिकमुगा वानवा एक नतीजा के बेगिंदानी एना ए उम्मीद कुरा कंतका एना दुरद देव माने के मकसद देने का हासिल हुआ ए मकसद देने का हासिल हुआ अल्लाह को कोफा है के ना हो अजाब हग्गु अकम के एना आराग लगे तनवस्क नूनिया लज्जत हो द मसे कुफिया अल्लाह एकम को एना महरूम करवा फिगूरिन कायदा का बयान को फवे मनिस्ता अजल बिशय क़ब्ल अवानिही उक़िब बिहिरमानिही ये कायदा माने कि एब्बस कमे एक शारोई मगु तो ऐस जेहुगे पुरी शरीयत वा हुद्द कुरवा का मगुनो ए मगकु एकम हासिल कुरंगे ना उलफिया एक वकुबात की एकमकु गेना महरूम कुरम निशानक वारिस मीहा मरोइमा एनग मुदा वारतवे एनग दरिना ए शारोई सौबे एना मरु मुदल गोरिफर मरोइमा दें वार्तोरेन मुदामी वार्तवन दुनिया गुट्टक वार्तेनुवा एनमस
bappage muda avaham hodam degen bappage muda avaham warta kurom degen bappa ena gaturu kolla fiyam e dariya kare bappage warta mudala ko nolibe al qatil la yarithu shay'an hadis kore al qatil la yarithu shay'an gatulu kura miha ekase aneka mudala webnes nolibe miharu gatulu kurima sena martavi ama detti mulla wartawan එක වාරිසුන් කරේ කාතිර මොහිමෙරේ එයි අල්ලාහ් තාලා ඊලාම ශරියතුගා ඒ වාර්තෝ මක්කලාලුවා ෆවා සබබ ශරීගතුන් ඇස් ජහම්ගේ කුරිගා ඒනා මිල්ල හරාම් ගතුන් එසව උෆද්දා පියාම ඒසම් කරගෙන් ඒනා දේනුම් විකන්තක අල්ලාහ් ඒනා මහරුම් කුර්බාන ඒනා වාරිසුන් කරේ මොහිමෙරේ පිරිමියා ඒනා ගම්මියා වරිකොෆා ඒනා ඉද්දකම ජියාම පිරිමියාගේ මුදලකු අමියාගේ වාර්තේ නොවේ එහෙනමස් මරුබයිය මීහ අලම ෆෝගා මීහ හාල් මොඩවෙගෙන් දාවක තුනෝනියම් ආම්මකො රංගලුවානක බෙලෙවේ බොඩ බයිය ජොම ෆෝගා එනක අම්මීහා වරිකො ෆියාම ඒ අම්මීහා වරිකම ශරියතුන් කලෙලොනස් අම්මීහා එනක මුදා වාර්තවා ඒ කීලෙනේ ඒ ඒනා මෙදුක තෝමත් කරවෙනි අම්මීහා එනක වාර්ත මුදල මහරුම් කර මුලින් එකමක තෝමත් ඒ මරවදාපද බයිය ජොනින් කුරිබ අංගෙම වරිකොල්ලා වාර්තනුවාගේ හදමුල එකමක තෝමතු එනා මෙද කරවෙති ශරීයතුන් අමල කුරාණි එනක මක්සද දෙකොළ එනා අම්මීහා වරිවාන එන්නමස් එනා මුදා අම්මීහා වාර්තවා ඒ මක්සද ඛිලාෆවා අමෙහෙmme බයි ෆිගුවරින් ගාතුගා මීහා මරුබලීගා බෑවර මිහුන්නා කාවණතක කුරම් ෆෙරියස් ඒ කාවණ කුරායි සම්තරේ කියනක වාරසු උතරේක වන්නානේ අම්මීහා එන්නු ඒසම් පෙටියෙන් ಬಾಕಿ ತಿವಿ ವಾರಿಸುಂಗೆ ಇಸ್ನಯ ನುಲ ඒ අංගෙ මීහාය වාර්තව ආගතන වෙදේ ඒ මිහාර බප්පේ අඟ තුමත් කරවෙනි වාරිසුන්න ගෙල්ලුන් දේ කාල ගොතක ඒනග මුදලුගේ කෙරිය එහෙන් අංගනු වෙද්දුම්ගේ මක්සදේ ගොදීම ඒ මක්සද අඛිලා අමල කරන්නේ ಬಾಕි තිවි වාරිසුන් දිස්නේ නැති නුවත ආම්මක රණුගේ ගොතුගාස් එෆද අංගනු කියාවලේ රණම්පරේ බොඩු රණෙක් කියාකට මොකාන මේ රණෙ නුදෙවේනේ වාරිසුන් දිස්නේ නැති ಚಾಲಕ ಏನಾಗೆ ಎಬ್ಬಡಕ ಅಪ್ಪುದಿಂಗ ರಣಕಿ ದೇಹಾಸ್ಕಮಗ ಎಂಬ ಬಪ್ಪ ಮರ್ಬಲಿಗ ಅಕ್ಕುರಿ ಕಾವಣಿ ಮರ್ಬಲಿಗ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕುರ ಕಾವಣಿಗ ಅಂಗನ್ಮಿಯ ರಣಕಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾಣಕಿ ಏಗೆ ಎಬ್ಬುಳೆ ಗೋಹೆ ಎ ಫನ್ಸಾಸ್ ಆಯ ದೇವೇಣಿ ಎಫದ ಅಂಗನುನ್ನ ಎಫದ ರಣೆ ದೇವೇಣಿ ಎ ರಿತುರ ದೇವೇಣಿ ವಾರಸು ಗಿಜ್ನೆ ಎಮ ಶರೀರತು ಎ ಕಣೇಳಿಗೆಂಬ ಮಗುಫಿಯವ ಎ ಮಗಕು ಏನ ಹಾಸಿಲು ಕುರ ಕಮೆ Allah subhanahu wa ta'ala ena ekama mahrum kurban mi syariat wa hisab gadiyama hudda kurba kanta dengadi kobato Allah haram kurba fawa riba ge muamalatan araganegen ena belum bani ena musadiwa hundumute ena fudun teriwa ehne nuwaneka Allah subhanahu wa ta'ala maqsada ena fe kurban duniya ki imtihan duniya ki zinat teri kurai fatana ene zinatu ge tereng ena musadiwa akamuga tanos akamuga feronas emme fahu hisab ja nimeeruga kanka nimegendani ele hebiri wata amul khilaf Aisha radhiyallahu ta'ala anhu faraq ashtuhan faraq kun warudefa basule sigo fetto ko zikr hadis fetto zikr kore fa hi maltama saridan Allah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda an-nas an mi Allah subhanahu wa ta'ala ga russu hoduma mase kura miha ei nihun kite menurun kamugavis mane ke ena kura kame ke saw nihun kite menurun sekwega Allah russu wajjiyam ei ena maqsad kamuga hadafiyam Allah ena madurihu wadiga nawana ade russu maga natija ge tere nistam ga ruhun ene dibe ee waram pem nokta ga agon menge terega mihun ga rohmai mihun ga support ai mihun ga taayid hoda mule mihunna එහෙම ඒනක අමාස් බහට්ටම්බි අල්ලාහ් කුරුස්සෝ මග එහෙම මිස්තකුන් නුරුහුන් කමුගාවිස් මිස්තකුන් තිබන්න කිතෙම හජෝ ජයිස් ඒ කමෙග්ග අල්ලාහ් කුරුස්සෝ වන්න වෙන්නේ න ඛියාර කරාකම් වෙජියා අල්ලාහ් කුරුස්සෝ දිබේන අදි මිහුන් නුරුහුන් වෙසිබේන ඒ කිවෙගෙන් තෝ ඒ මිහුන්ගේ හිතක කි අල්ලාහ් මිල්කුවත් එකලාගේ ඉරාද කරවේ ගොතක හිතන් අබරුවා අලගොන්න මිහිර කිතෙන් මුදල ෆාසා දිනස් මියගේ හිතුගා බ ලොයිබ්බේ නේමුරේ emilkuani Allah subhanahu wa ta'ala hitta gori ila hitta amruwa Allahumma ya muqallibal qulub awna dua gamikin Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik hitta furuluwa ilahu ela ibela ela hin ibela dimmati ga sabit kurwande em ekala hitta furuluwani ekala gurusso ma ekota hitta emure mudani mi maqsad mi hagi komme insana ga senen jeen
Allah subhanahu wa ta'ala gulussukum maqsadak ham e ganek kolo wabaltama sayyidan nas mistak ruhum hodu mattaka bisafatillahi Allah ruhud nuganna kankam aragana gelmis mistak ruhum hodu masay pura miha sakhita Allah alayhi Allah emiyek macce kofa wadigannawa wa asfata an-nas alayhi adi mistakunge nurun terikamaage nafrat eenaage macce Allah subhanahu wa ta'ala bane Allah haram kuravi gotakum mistakun ruhum hodu mattaka eena masay kurakam gawana emme ei awgon tabawan jeche doba disetira mi isufulhu terega himene kuring is bayan kuradi maden Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadigatumuge sifabul isbat kuru sunna jamaat aqidaga ebiskala wattar kurume kayfiyat bayan kurumne kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ekalaga efadegen ba ebis chenwe ebis karatenwe ekalaga mola assawa wadigem ba adi mola balla wadigem waraskala em ekalaga assa wadigem me balla wadigem enme assa wadigatuma balla wadigatuma ekalaga mes makhluqa efaden node ekmane ni vitaga bayan kuraba em misifulu agumana misifulu felinge bade hama misifulu ga awagon men Allah subhanahu wa ta'ala abada abad birweti vita qawa verweti benje mindore bade ekode insanu faaha kuram bima nistakunge lomatin ever ekigane nistakunge lomatin fila ena wanghanawe nistakunna enaga adek enaga hilamen nuwe hisaba nuwa hisaba bade ena fila enna mes Allah subhanahu wa ta'ala ge bellum ena fila ni kontabat ilahu ge bellum ena filan ena wannani kon andiriya katto ena kommeta ka bade otas komme hisabe ge na otas kanwadi ga ena otas bimodi ga ena otas illai ge tere otas kommeta otas Allah subhanahu wa ta'ala ge belle umako ena kanu file ei ni ismufulhu ena dasko de aqida ena nafsu macchen ena parwaru emmegen salafus salih barab boda nafs barab boda devwa pa irshad mi niha sirriyatuga Allah subhanahu wa ta'ala taqwaru niha gastu hagigate ki sirriyat niha gastu dimbarikam efennani faafataka niha ekeriwa wagutu Allah ge bellewum geena taqwaru wa minbar mihum kurimate ga niha warricha besurda ekam timamur taqwarakam ge minbar fenigen edani Allah haram kore kantattaka timaya ekeriwa wagutuga eena Allah subhanahu wa ta'ala taqwaru wa minbar ekam algomna me ismufulhu warnagala enge bede sirriyatuga bes algonme Allah subhanahu wa ta'ala birweti taqwaru ekalaga algomna balla wadigim waakam denetibe ekalaga kiman terikam ada kurumuge matveri kam me ismufulhu enge bede mi lemberi vidala fa Ahmad rahimahullah vidala fawe idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu tiba duwega ekere vijjam nubrashe ahora meri ekanya insana ka nurave walakin qul alayya raqib wa hinakam bunase timag macce ballawa balahattawa farate bodigemme wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan adi emme hindukolagga vestibage amartaka Allah ghafil bodigemme akamga tiba hinu korache wala annama tukhfihi anhu yaghibu adi tiba ekalage ti wangana tiba forwa ti wangana pura kanta Allah forwi wangana pura nakam tiba barega sinu korache alam tara anna al-yawma asra'u dhahibu tiba nodekemu he niyadaki emme avaha tiba mi heda pura hayataki emme avaha faaltu gendana wagute wa anna gadan lin-nadirin qaribu adi intizar pura miha emme kariga muddatiki emme kariga ajalaki madamai ya insana dagan jene komme halatiga bes lemberiya vidala fa idha ma khalawta biribatin fi dhulmatin النفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني تبا فافيك أكهر واحدك إلى فافيك أكهر واحدك فافيك أكهر تبا نفس فاحش كنتك منكرات أراغت مداوت دين داهدك الله سبحانه وتعالى قبس على كنتاب أندريك biribatin fi dhulmatin Allah haram kore kamegga kanu andiriga miha ekeri wahiduga wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani tibaga nafsu etere ifafe kan aragatma dawde munhiduga da hiduga tiba guna tibaga halu hunan jene godeki me bayan kormani fasda'i min nadari al-ilahi ilahu billawma tiba ladu tiwas
وقل لها أي نفس المناشئ إن الذي خلق الظلام يراني ني أندريك مفدر إله تيمم بلوا وديمبه دورين أومر كانوا لبير جيت هوريا دور لبيك كانوا أندريك إنسان أبيس الله سبحانه وتعالى بلوا مدور أومر كانوا لبير كلامه بلوا وكم إنسان وانغنا وكين كورين إبس كمن نونان دين إبس كمن نونان أي السميع البصير سبحانه وتعالى إما أي أقول لك مسيباي حاصل كرنجين إفادة हमें मतलब दिसते हैं हम ईमान कमा के मती दर्जे की ihsan kama की तिबा बगरस्कला के फिन्न फदें अड़कम करो हम ihsan कम के दर्जे इंसान वासिल खुदे मतीवर ismufulhu ये अल्लाह बल्लवा वड़ी के बाकं कबूल कुरात आगुन में तालीम दियाना के ihsan कम के मानव किया दसको फवान ihsan कमा की Allah subhanahu wa ta'ala deke hore alqon qura fadin tiba ekalange alqon qur me ni ekalange tiba no felu ek tiba ekalange no felu kam gawe se ekalange tiba deke de nodi gembe hema e ihsan kam ge emme mati daraja ei iman kam taqwa ge mati daraja ge ihsan ka agumna hasil wegende mi ismufulhu ge sawbun obati site abu hamo agumge me filaw nimala mum wara muhim nokta on faahbala nimalani इंसाना दिमावा एम्मे बोड़ इंसाना मगुन कहाला एम्मे मैगन दे असास की दुनिया के जीनत तरीक़ं उतरेगावस मुदलाई अंगेनुंगे इम्तिहान हुई इंसाना एम्मे बसेयन फाकाला दे वबाय एम्मे कुरान के इम्तिहान को तो बयान करा मुदलाई अहलवरिन नंग तरेगा बाय मीहुन की इंसाना का अदुबुन कम का बयान करा मत अल्लाह मगुन मिस्तक इत्तिबा करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पर इन दुनिया हुल्वतुन खदरा हम कशर दुनिया की फेही अदि फोनी अच्छे मंजर रीति एक लज्जत दुनिया का मिहा या असोहो आइच फ़इन्न अल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा हम कशर अल्लाह वनी तिबानुन अनिमत हवार कुरबा पाए एकन तंग हेगोतुका तरतीब को हेगोतुका एक बिमुगे दुनिया के बेनु कुरवटका फनादिरुन कैफ तहमलून तिबानुन एकंत तका में अमल करनी कों गोतकत्तो बेल्ले मटक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी तिबानुन एकन का हवाल करबा एफो बयान कर की तो फत्तकु दुनिया फतिबानुन दुनिया में तो अल्लाह बिरुते तक़वा वरवासे वत्तकुन निशा अदि अंहनु के कंत का में तिबानुन अल्लाह बिरुते तक़वा वरवासे नी हितुगा मुदल के दहिवेते कंग आसिनम अल्लाह हराम हला नुबला ಈ ಮೊದಲು ದಹವೇತಿಕ ಒಮ್ಮಿಹ ವದಜ್ಜನವ ಏನ ಮಗ್ಫುರ್ದಿಗೆ ದಾನೆ ಅದಿ ಅಂಗನುಗೆ ಕಂತತ್ತವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕರಾಫ ಇಮುಂ ಏನ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಅಂಗನುನ್ನ ಅವನ್ನ ಗುಳುಂತ ಬದೇ ಪುರಂ ಬಜಾಕ್ತ ಮಗವಾನಮ ಏ ಮಗುಂ ಹಲಾಬುನುವಾನ ಎಂಬಸ್ ಇನ್ಸಾನ ಕುನುಹುನ್ನಾನ ಶೈತಾನ ಹುರಿಯ ಮಗುಂ ಇನ್ಸಾನ ದಿಮಾ ಕುರಿಮ ಹುರಿಯ ದೊರಕುಂ ಇನ್ಸಾನ ಶೈತಾನ ಕುರಿಮತಿಗ ನೂನಕೆ ಬುಣಿಮ ದಿನ್ ಶೈತಾನ ಟಕಿಗ ದೊರಕಿ ಅಂಗನುಗೆ ದೊರು ಎ ದೊರ ವರಪುರ ಸಮಾನ ವೆಚ್ಚಕ ಮಗವಾನಮ ಎ ದೊರು ಶೈತಾನ इंसान तेरे वदे करना नहीं देंगे अल्लाह सुब्हान व कलाम शरीयत का मी मगब वासिवा हुरिया दुर्द के बनी बंद करवा देख हमें बयान कर फत्तकु दुनिया वत्तकु निशा दुनिया के लज्जताई अंगनु के तंतका में तिबान अल्लाह बिरु तफार वचेरु दुनिया के लज्जता फोनिकमा मिकंकम अवागा मुझे इंसान समाज सलाम में गिंदाने इस्लाम शरीयत का अल्लाह बावाला हुकुम तो तेरे दिहबा कुफा नोबे की अंगनुग मसरत का मोदलुग मसरत हुकुम माने कि अंगनुना पूरे मुआमलात का शरई हुकुम तक मानी मसरत हुकुम तक ई शरीयत के दिहे बाको फनोबे बाकी एब्बा देंगुरी वामत बल्लवा इकबुगे मुरक्काते एब्बस इंसान को तिबन्ने की दीनबरी तिबन्ने की तकवावरी तिबन्ने महु कहाला के नुदान एब्बस इंसान को हुन्नान अंगनु कंकम का शरीयत इमु कनाल फमिंतक कहाला कमवानम ए मगु नेबी के नुदान इंसान को हुन्नान الله سبحانه وتعالى ركعت القرآن منك منوي هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.